Etifo ni ahwefo na otwem kasebo papa Agnes Misa kanam de primitive ni mahwefo mutie wo Solution After Dubai Site Radio SO 98.6 FM mahwe Solution After Dubai Site TV SO omomso na sinam de kasebo ebremu ebinipo Justice Medical Services JB Taxi Ebony Kitchen Lenta Kitchen and a JT Restaurant on the summer swing mo papa de kasebo e mo hwam efe yuwe yimontin so e de primitive for ene mahwefo Umayenko kasabo no na poso yeba yuwe ha asuapon a ewa ha university ewa ha no ensema abane se yi enipa enum esinchene mu baako ewa high pressure ehon sensema asori obapam de mu kyeremu na ebebre mu eye koso wo yuwe sensema Emirates Airline ehon sensem bia eni gyesem bia asori obapam de mu kyeremu na ebebre mu na yetufa ekọ omangan na mu so a bosomi a etwemu na takrade obapinfo bi ebekase yakenapo no ehon sensema asa sorry bi obapa mede mu nkyeremu nyina ebebrem yakoso ewo mangana mu yeba omangana mu so a omampanyi ehye emrakete bi se nka bosomi mu abobo ya enenam Ghana kwantimpon emu no kobe bande we enso emu nkyeremu nyina obapa mede bebrem ne yetufa ekọ Zimbabwe ememu so a sofu bi a chese obo obi deliverance awo water so ahon sensem bia asori obapa mede bebrem manyi twa ihumra yemeto akasebon eso etifo yetwa ye ho abeni yeto akasebon ye de munchechire mu nyina abre etifo ni ahwefo yeba yuwe yi hanuma suapon a ewa hanum university a ewa ha ensama abetodwa eni se yeyi edusuafo enum esinkyenya emo baako ewo high pressure na we na akoye nhwehwemu se omo ntiase se suapon a etise ina emu asuafo a ewo mu yeyi mu enum esinkyenya mu baako ewo mojamurso de omo ntiase we na nhwehwemu a omo de abetodwa omo yafa asuafo ehun ebiso omo nimsa ya adesua no na emo munya high pressure no say yedenyo edene kofa bayo endie omontimi entre a omuguso eye ho hwehwemu se ne beya ede asumdwe ebebre esuafo no motimi esuade wo asumdwe ekwanso etifoni ahwefoni etoaso wo kaseboni ewo yuwe yi ha no mara Emirates Online ede insensem enigesem bi abetudwa enisen omoda abetudwa se bosumi nsia yeba abesimi omobefa enipa 6000 people amoma ye dwuma wo Emirates Online emu weni enigesem kase aba betudwa enyasem kumakra na emu chechemu nyina eni se yese so wo ye pilot and I cabin crew and so ye engineering special and ground staffer obetimi edo application aba ana odo CV aba sene be ye etu hwa ebetimi afabo dwuma weni enigesem kase abeto wo yuwe ewiase nyina asa every say ebefa enipa 6000 people amoma ye adwuma ewo Emirates Online emu ewo bosomi nsia edi yenimu abusiafo na yegina yuwe insensem so ne yetufa akọ omangane mu ma yentwa ye humra ne yento akasebo ne so etifo ni ahwefo yatwa yitwa ye ho aba ne yeto akasebo ne so yekọ omangane mu a bosomi etwemu na ebeto se obapinfo bi a ode beto dwase wonyem na okọ jogi na yakenapo no aseye ne ba efini yem bosomi etwemu enam so ema police for FD ensem yachi eye mu hwehwemu nyina na de akoba ne se ba ye nyina ne se sa obapinfo na enye no kre se wonyem na yakenapo ni empo when enam so ma IGP fufra wa be ide oso mangana mu sisi ade wa bedi nsehunu bia na embra enu bedi sene ese ne fata enam so ama obaya ode betudwa so wonyum yakenapo ni sisi ade mu hwemu abehu se ensem anu wokin na enye no kre when enam so mu yedi na kogina asem di bia yabon kodu so nkwada abankokom enfie ensiam na ofremu fia onye sade ni bio na enkoma enipa pa amapra so mbe yesa adwumadi ni nyina bi no na ohu ama edwem weni nsensema esi ewo mangana mu etifo ne ahwefo ne ekoso ewo mangana nsensemu am bosomi a itwemu yi na omampanyin de beto dwase kaya ne tais ye miensa friend abobo ya ewo mangana mu enam kwantimpon eso no sisi ade oba bebra se ne be ya ede
ɔhaw ne amane bia bi fi ɔmankan ne emu we na nenam so amane atwe nsɛm no akɔ animu abɛpem sɛ mfi a yɛba bɛsi mu February mu ɛna ɔbɛba ndokora sɛ wotwi aboboya na ade na main road mu a ɛde ɛkyewa emra ne obedi sɛne sɛ na fata to we ne nsɛnsɛm akɔ ama aboboya afo a ɔmotwi ɛwɔ main road mu isɛ dɛ ɔmapanyin sɛ mfikyire de obetimi ɛtwi na mfi a yɛba bɛsi mu bosumi etoso mienu no mu de so twi aboboya na ade na main road na se yechew de a emra ene obedi sene se na efata etiefo ne ahwefo na we ne nsem a akoso ewo omanga na mu na yetufa eko Zimbabwe ememu a awehosem ananse se ne gisemu sanwasemu a esi wo Zimbabwe emu nchechimu nyina ne se oba bia ayesofo bi airborne deliverance or altaso na deliverance ni mu ana ekoba se oba ise bi oja nanan ewo popit ni so a enya asem kuma kra akoye se awehosem se ne gisemu se amwasemu esi ewo Zimbabwe mama te se etwe na basane sre ewo se akro ni mu enya asem kuma kra wene ohaw ene aweho se ne jo asema esi ewo Zimbabwe emani netifo obapa na otwi kasaba misakaye no ahanam de mu besi nyam de kasabo ebrem edidi obapa Agnes omo masene mam de kasabo ebrem eye Just Technical Services also ye Ghanani na wo UAE hanom na pe 2-year resident visa obana so ya obeya mayopo no watena ha asomdwe ekwanso wo ye Ghanani be man we winsa no dwuma bi tsem wo ye mason carpenter electrician any de keke ka ho nyina oba na so ya obenya adwuma aye wait my friend of matro for you so +971 528551915 offer Just Technical Services obecho so ne mu nchechemu bia odi amount na JB taxi so wo UAE montane so wo UAE mkwana peso ko UAE baby bia opeso wo ko bia wo friend na friend contemporary modo be ko baby bia peso wo ko ewo UAE montane so wait my friend wa homatro for so +971 544316552 offer JB taxi obeba be fa akọ baby bia peso ko bia yeba sister Ebony kitchen okwa sister Ebony owa agiman UAE montane so bus station for no ma opega na nnuane nku enwi ane nyema ekeka ka ho bia okwa sister Ebony aso ya obenya bi ewo hono wait my friend wa mato for so +971 582 610484 offer sister Ebony baby bi owo bia no obeche wo so Niya ba Sister Lenta kitchen se won wa Ghana aduane ewo agiman enti wo pe Ghana aduane edi ewo agiman a ofre Sister Lenta obeje so no ma direction no baby bi owo bia wait my friend na matro face so +971 566153474 ofre Sister Lenta obeje so ewo agiman mountain so any UAE baby bia owo bia niya ba JT restaurant also wo UAE UAE or say so or Pagana aduane anya no awie nko ade a wo ba na so ya obenya bi edi ama ho ato e wa Abu Dhabi mountain so wait my friend homatro for so +971 526 949619 offer your sister JT restaurant obeje usuna bibia wo bia no ode order abro eti fo ne ahwefo na hana obapa mede kasebo no ebisi na wo send investor atimika makram